ariko ubu buzima turimo hano nimba turi mu buzima bwiza bwo kubaha Imana none n'ubundi no mu ijuru tuzoba muri ubwo buzima. Nimba turi mu buzima bw'akavuyo hano n'ubundi ntutegereza ijuru ngo uzaja mu ijuru. Turuzi ko abantu baza bakunda kwirimbisha hano bakarimba. Ni ukuvuga ngo hano kurimba kwawe ni ukumenya neza ukurimba neza. Udashobora kurimba ibihekera hano. Ugaragaza uko ushoboye kose, uko ugaragaje haba no gusoma Bibiliya, uzoza ukubitamwe akantu k'urufu, usubira ukubitamwe akantu k'umuzuko. Uko uzoza usoma uzugenda wumve Bibiliya yose imeze neza, ariko ukubitamwe akantu k'urufu, usubira ukubitamwe akantu k'umuzuko. Kuko akantu k'umuzuko naho niho ruzingiye cyane, birakomeye. Ikirere ko kirarumanga umwuka cyane, abantu ntibabyumva. Iyo abantu bababwira gusenga barumva ko ahubwo bagasanga aho baba baturira mu rufu vuba, bagasanga aho baye babaturira mu rufu vuba. Ariko ndakubwira gusenga Imana, gusenga nawe igihe utiyemeza amakosa ukora, igihe utiyemeza amakosa ukora, kubera ijambo riduhanira kwihana no kwiyemeza amakosa. Utariyemeza amakosa ukora ni ukuvanga uri mu kibazo, tuzojurira habe n'umunsi umwe. Tana bavoka bashobora kukuvugira ntibishoboka, ni roho yako ndote mwe ukuba hano. Yesu nashimwe. Turagerageza kwihuta kubera ko akazi ari kenshi. Dushimiye Imana kubera ko Imana ifashije ubwoko bw'Imana bavuye mu ihuduma hano. Iyi huduma ni nziza cyane. Iyi huduma mwarimwo ni nziza cyane. Ihuduma yarananiranye, nta munyantege kuza ushobora ihuduma. Baza bayirunguruka bakiruka bagataha kubera kuko ihuduma irakomeye. Haleluya. Ihuduma irakomeye. Ihuduma ni umurimo w'Imana. Ihuduma irakomeye. Turashima Imana kubavuye guhudumiya bafite ihuduma y'Imana. Waliohudumu kwa pendo watamuhimidi milele. Fiti huduma y'Imana. Ubunyine hari kirere gikakaye cumye cyane, kidadiye gihambiriye, gitsikamiye abantu baratsikamiwe cyane. Baratsikamiwe, abantu bararusha. Ukabona abantu barasa ngaho wabareba babanyuza mu ijisho ukabawugira ngo barakomeye, baroroshe cyane, kirere kirabaremereye. Okay, dushimiye Imana kuko Imana yo mu ijuru itugejeje hano, yatuvanije iwacu. Imana iratuzana itugeza muri kino gihugu, tukigizemwo iminsi itari mike kandi itari na myinshi, ariko buriya iminsi yo kuba mu ruzinduko ntabwo aba ari mikeya. Ariko dushimiye Imana kuko Imana yakomezanyije kubana natwe kuva tuvuye iwacu tukagera ino hano. Tuvuye iwacu twatekereje kuko aho tuzogera, twatekereje kuko tuzogera hano. Kandi muri gahunda zino hano, ino hano ni abantu bakunda ihuduma cyane. Ino bakunda ihuduma cyane, baza bapfa kumenya ko mujabutse gutya, bakama batangira guhamagara, bagahamagara n'abantu babahudumiyaje bene babandi babiriya ku mwamba. Ukamusanga ko barahamagara rimwe na rimwe, ugasanga gahunda zawe wazanye bazikongoboye mu izindi za gahunda, ugasanga zijya gahunda zawe zirasa naho zigiye kurumangwa n'abandi. Ariko kandi twagiye duhura nabyo, ariko kandi turavuga ngo zanga bizakunda, waba umunsi umwe waba umugoroba umwe tuzokandagira hano. Ubundi dushimiye Imana kuko Imana yo mu ijuru irinze ubwoko bw'Imana abangana gutya. Kandi turanashimira n'abarevera bapasiteri bose, turabashimiye kubera kuko mwatwumvise tubatumaho cyangwa se tubabwira ko dushaka kugera hano, nanone mukatwemerera. Iyo mutabyemera wenda ntituba twaje cyangwa twanaza tiduhagarare hano turi, ariko turabashimiye. Imana yo mu ijuru ibakereza umugisha mwinshi. Haleluya. Ubundi ndashima cyane mwene data twakoranye avuye hanze mu bihugu by'amahanga,
ariko twahise tubana mu giterane twari dufite gidurari twagirana ibihe byiza. N'ubundi muri gahunda twagiye dukora inyuma y'uko igiterane kirangira twakomeje kubana nawe. Yanejeje cyane muri iki gitondo kugeza n'umunsi tubonana bwa mbere. Hari ubwo abantu bahura muri rwa ruhurirane rw'abantu bakagira umuvuduko mwinshi, ariko inyuma y'uko abantu bamenyerana ugasanga abantu birasa naho bigenda bigabanuka muri bo. Ariko ndashima cyane kuko Imana yo mu ijuru igukoresha ibikomeye cyane. Muri gahunda urabona wari uvuye iwanyu mu gihugu iriya muri ico gihugu, nukuvuga ngo gahunda zari nyinshi zo gukora ino kubera ko n'ubundi biteganywa kuzosubirayo, ariko ntubyitayeho. Turashimye kuko iki gitondo Imana igufashije ukaza tukabana missionnaire kugira ngo tubashe kubana uyu mugoroba n'aya manywa. Imana yo mu ijuru ishimwe cyane. Ikindi kandi ndashima nukuvuga ngo hano ngeri no hano bwa mbere hano niho nabanje. Pasiteri yabivuze ndabakunda cyane, n'itorero ryose ku bumwe ndarikunda, kunda hano cyane. Uriya kuvuga umuntu ngo akunda ahantu hakunda ntacyo bitwaye, ahubwo niko kwiza. Nkunda hano kubera ko hano twahakoreye imirimo y'Imana. Ubundi ndashima ku maboko yakoze ibikorwa bingana gutya, ibikorwa by'amaboko n'amafaranga. Igihe mperuka hano si uko itorero ryari rimeze, ariko narigezemo ndatangara, ndavuga ngo Imana data yagize neza kubakesha izi mbaraga zo gukora gutya. Haleluya! Abandi iyo babibona baza batangira kubibarira mu rugo, bakabara bakavuga ngo ahubwo bo bageze aha ngaho, ahubwo bakavuga ngo baba bafite amaduka ngana gutya cyangwa baba bafite imiduga ingana gutya. Ariko kugira ngo mwebwe ibizo mubibona mu bishore ku rusengero rw'Imana, nukuvuga ngo ni ibintu bikomeye cyane. Habe na benshi kuzumva zobagora cyane, ariko ubu buzima turimo hano, nimba turi mu buzima bwiza bwo kubaha Imana none, n'ubundi no mu ijuru tuzoba muri ubwo buzima. Nimba turi mu buzima bw'akavuyo hano, n'ubundi ntutegereza ijuru ngo uzaja mu ijuru. Turuzi ko abantu baza bakunda kwirimbisha hano bakarimba. Nukuvuga ngo hano kurimba kwawe nukumenya neza ukurimba neza. Udashobora kurimba ibihekera hano. Kurimba neza nukurimba uzi kuri kurimba hano ukazongera kandi ukarimba no mu bwami bw'Imana. Nukuvuga ngo ubwami nta bundi ubwami tuburimo. Hazoba eshanje gusa y'abantu bari mu bwami none, hazobaho mabadiriko y'abari mu bwami none gusa, hazoba eshanje gusa, habeho kwimurwa tube mu bwami bw'Imana dutegereje. Ariko ukumeze ni wowe ukuzi, ntugire ngo uzopfa kuja mu bwami gusa uko wishakiye. Nukuvuga ngo ni ubwami bufite ikibugenga. Yudumira nejeje cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo twihutane umwanya, dutanga umwanya. Turavuga umwami w'igitangaza, Yesu w'igitangaza. Igitangaza nta kindi gitangaza ukuye Yesu. N'umuntu wese wigira ibyo si igitangaza pi, ariko umwami w'igitangaza, umwami w'igitangaza, igitangaza Yesu, umwami w'igitangaza waje mu isi kumugaragara. Ndashima kubana na Pasiteri Nyabagabo. Ubushize kandi igihe duheruka hano nibwo mperuka hano twahuriye hano. Zanibuka ko uwo munsi twanezeranywe mu ijambo, aha yatubwiriza ijambo. Yabanjije gushiramwo usubuda, avuga ukuntu abadayimoni, avuga ujanja w'abadayimoni. Kandi biza abantu ntibashaka ko babihishura ubunyine. Abantu bari mu gukunda ngo bafufike, bagume bavuge ngo ubwami ngo ni amahoro, ngo gusa ngo nta kibazo kandi buti kibazo kihari. Kibazo kiriho.
uwo munsi yabaye nkavuga ujanja w'abadayimoni, avuga abadayimoni ko batagira amagufwa, avuga abadayimoni ko ari imiyaga. Zanibuka uwo munsi. Reka umusomyi wa neza nadusomere ijambo ry'Imana kugira ngo dutange umwanya. Turasoma n'igitabo cya Matayo 27, Matayo 27, turasoma no ku 63, kandi umusomyi wa neza asome yitonze abantu kugira ngo bumve. Twitonze nta kibazo tidutinda. Matayo 27, turagenda ivensi ya 63. Reka dusome ko ndabona ko baramubwira bati, mutware twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta ukwa mbere. Amen. Ariko nta wundi muntu usoma wihuta kundusha. Bavuze ngo ni Matayo ibice 27 no ku murongo 63. Haravuze ngo baramubwira bati, mutware twibutse yuko wa mubeshi akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Amen. Amen. Reka tuvuge ijambo ry'Imana. Twavuze ngo turavuga Yesu kuko ari igitangaza, n'ubundi Yesu ni igitangaza. Nukuvuga ngo inyuma yo gupfa kwa Yesu apfa, nta wundi wazutse, ni Yesu wenyine gusa wazutse. N'abagiye bazuka niwe wabazuye. Yazuye Lazaro w'i Betaniya, ayo ni amakuru muzi. N'ubundi yaje kumuzura, abayuda bari bahari, bari bashengereye baje gusura ba Marita na ba Mariya bari aho ngaho, kandi bari bazi kuko wapfuye, ngo baravuze babwira ngo azazuka, ngo baramubwiye ngo kuzuka turabizi, ngo ariko kandi ngo azazuka ku munsi w'imperuka, niko bamubwiye. Ariko kandi Yesu ngo aravuga ngo ni jewe kuzuka, ni jewe kuzuka, ni jewe gupfa no kuzuka. Aravuga ngo jewe unyizera naho yaba yarapfuye azongera kandi abeho. Nukuvuga ngo ubutumwa bw'Imana tuvuga uzoza ugaragaza uko ushoboye kose, uko ugaragaje haba no gusoma Bibiliya, uzoza ukubitamo akantu k'urupfu, usubira ukubitamo akantu k'umuzuko. Uko uzoza usoma uzugenda wumve Bibiliya yose imeze neza, ariko ukubitamo akantu k'urupfu, usubira ukubitamo akantu k'umuzuko. Kuko akantu k'umuzuko naho niho ruzingiye ubuzima bwacu none. Abantu ko baramanuka ikuzimu buri munsi, nta handi hantu hari abatunzi bakomeye nko mu mva. Nta handi hantu hari abatunzi bakomeye nko mu mva, ikuzimu. Wewe urashobora kuba uko sinzi ubarasinge neza, sinzi ubutunzi bwawe, ariko wikompare n'abantu batubanjirije bamanutse, abo ngabo nukuvuga ngo hari abatunzi bakomeye. Ariko kandi
tibariyo ngo bazaherayo. Hari abapfuye bumva kandi bazongera kandi bakazuka. Ndetse amandika azavuga ngo nibo bazabanza kuzuka, anatanda twebwe yuko tugira gute dufata ikirere. No kuvuga ngo nabantu bapfuye bumva. Nabantu bapfuye bumva. Apana ya matwi, apana ayangaya, apana bafite amatwi y'imitima. Bafite amatwi y'imitima, apana ayangaya. Amatwi y'imitima. Kandi amatwi y'imitima nayo afite ukwayo yumva gutandukanye n'uko ayangaya amatwi yumva. Ayo ni amagambo maremare cyane. Turanezerewe kwihuduma y'Imana ihari muri kino gitondo. Sifa za Mungu. Turihuta ariko mukandi kandi bavuze ngo turatarama igitaramo turama tukizamura tukireziriya mu mashuri kuko gatugize Imana kandi n'uyu mwanya gusa tubona. Wow, haleluya Yesu, haleluya, haleluya, amen. Birakomeye cyane, birakomeye. Ikirere ko kirarumanga umwuka cyane. Abantu ntibabyumva. Iyo abantu bababwira gusenga barumva ko ahubwo bagasanga aho baba baturira mu rufu vuba. Bagasanga aho baye babaturira mu rufu vuba. Ariko ndakubwira gusenga Imana, gusenga niko kubaho. Gusenga niko iyawuzingi ntabwo izoja mu ijuru. Nico gituma buri saha igutegeka kujyana. Itakwemerera kuko bwo kwirutari. Iyi ngiyi uzugira ngo niyihe ntambara, niki gituma ugira intambara n'umubiri wavuga gusenga ukumva ahubwo kuragusukuma gwese ndi woba kuruhukaho ukeya. Ufite misiyo yawe. Oh, Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Yesu ni umwami. Yesu ndiyaje kwisi gukina. Yesu yaje kwisi guhura n'ibibazo n'intambara. Ariko akomeza umutima wiwe kuko yari yaje abizi ibibazo azahura nabyo. Kandi hari icyo yari yatagetinze hagati muri we. Yari yabonye umwana w'umuntu ngo amurangiza yigaragura ngo mwivata. Ngo maze ngo kumurangiza ngo ayigaragura mwivata y'urupfu. Ariko ngo aravuga ngo abeho. Bimutera kwitanga, aharamagara ubuzima bwiwe arabureka. Asa naho atabona ubuzima bwe kugeza ngo igihe habe na se ngo yamurebye ngo asa nkaho amuretse kubera kuko ngo yarabonye ageze mu mwanya ukomeye cyane. Twababwiye ngo turavuga Yesu w'igitangaza. Yesu ni umwami kandi ni umwami wa bose. Ababandi bose ni abami ariko ingoma zabo zimukwima zikavaho abandi bakima. Ugize amaboko abandi nabo bakamuca hirya muri humye bakagira gutya. Ayo yose niyo mama hari none. Abandi bakavuga ngo turimye ngo tuzokora ibikorwa, bamara kwima bakavuga ngo bazaca amabarabara, abandi bakavuga ngo bazogira zamure, abandi bakavuga ngo bazazana ibiki. Ariko umwanya wagera yamara gufata ingoma ikaba yiwe, ikaba ingoma yiwe iyo muwe n'abandi biwe yifitiye ku mutima. Ariko Yesu ni umwami. Ingoma yiwe yaramanutse yitangira isi kugira ngo isi ibeho. Kugira ngo isi mubeho. Titwari turiho. Bizukora byose uzumenya ngo uri kurabikorera mu maraso y'abandi yamanutse ku musaraba. Zabitonyanga ngo by'amaraso ngo byaramanutse ngo biravuga ngo ndagukunda ngo umwana w'umuntu. Kubera ikudashiramo ingufu mu bwami bw'Imana kandi abandi barabumeneye amaraso. Ariko ukumva kushobora gukora uko wumva, ukaba uryama isaha wishakiye, ukabahuda umuturuha witega umugongo ukumva urarushe, ahubwo ukumva tanazara yo kujya, ahubwo ukumva wohindura indya. Yesu amaze gufatwa kuko amasezerano yari kwavuga, amasezerano yaravuga ngo azafatwa ahambwe, ariko kandi ngo inyuma y'iminsi 3 azazuka. Mwifatwa giwe habaye ibibazo bikomeye, habaye gukubitwa, yanyuze mu nkiko zikomeye, ariko bimukururira kugeza ku mwanya wo gufa. Ayo ni amakuru muzi. Nta gucurisha agati nyundi hari. Nta gucurisha agati nyundi hari. Ayo ni amakuru muzi.
yabambanywe n'ibisambo byari byarasaze byari byarogogoje imihana zazaga byiba bikomeye cyane ariko bageze ku musaraba kuko yari umunyembaraga igisambo kimwe nico cyamushinyaguriye kiramubwira ngo ni muri umwana w'Imana wakwikuye ahangaha tukareba nawe niki ariko Titusi igisambo Titusi kiravuga ngo ese twebwe ko tuzizi ibyaha byacu twebwe turi ibimena amazu twebwe twarogogoje ariko nawe iwe araziriki kiravuga ngo Yesu ndabizi kuko uri Yesu ariko ndashaka kuko uzanibuke aramubwira ngo mu wundi mwanya turabana muri paradizo Titus mu wundi mwanya turabana muri paradizo y'Imana. Wow, haleluya! Yari yamenye kumva yarazi neza nawe siwe yari yamenye neza yari yatekereje amenya neza iyerekwa ryo mu mutima rimwereka uwo bari kumwe rimwereka uwo babambanywe ni mu mutima niho hamubwiye niki cyatumye Yesu amubwira ngo mu mwanya turabana muri paradizo y'Imana ni ukuvuga ngo hari akantu kari kamuhwetuye amenya kuko bazira amakosa kandi nawe igihe utiyemeza amakosa ukora igihe utiyemeza amakosa ukora kubera ijambo riduhanira kwihana no kwiyemeza amakosa utariyemeza amakosa ukora ni ukuvuga ngo uri mu kibazo tuzojurira habe n'umunsi umwe tana bavoka bashobora kukuvugira nti bishoboka ni roho yako ndote mwe Yesu arafatwa kuko nubundi byari biteganijwe ngo yarabizi abaririmbyi baravuze ngo yarabizi ngo yarazi intego ngo yamuzanye bamaze ngo kumufata baramufashe baragenda baramuhamba ngo bamuhamba bakorogoshoye ngo iva ngo barayikorogoshora ngo barangije ngo kwikorogoshora baramuhamba kandi ngo barongera baraza ngo babiranduriraho igitare Yesu ni igitangaza yanyuze kwa Kayafa yanyuze mu bafarisayo bakomeye bahari n'ubu nyine abafarisayo nibajya babandikiranye indimi Bibiliya barimo kwama bayigira gutya ugasanga ko baragenda ndetse bashiramwo ibyabo ubu ngubu nibo babadukamwe abanyabuntu abanyabuntu kandi mubarebere kuri bariko barazana integeke mwitorera abanyabuntu mwogatwa abantu bavuga ngo twaracunguwe gusa ngo ndakindi ngo twaracunguwe ngo bisigaye ngo se ngurishiraho ibibazo ngo by'umusaraba ngo se ngo wikoreye umusaraba ngo ndahari ngo wakwiyorohereje ko wacunguwe nimubona abantu nibadasoma ijambo ry'Imana neza kandi ngo bapfukame basenge Bibiliya yo nti woyitungana nakabira karimwo inyamaswa z'inkazi Bibiliya igihe utasenze Imana nti wobasha kuyibumbura uzuyikubitaho gucyo ugasinzira wayikubitaho telefone yasona ukirukanga uko niko bimeze wosoma journal zindi bugacya woja kuri televiziyo bukira bugacya ukareba imikino ukazuruka iyo ngiyo mu myoma y'isi ariko wakubita guca Bibiliya amaso ukama wiruka Bibiliya ijambo ry'Imana ngo ryahumetswe ngo nitabasha ngo kubesha abataramubaza bavuga ngo nibuya ry'urucuriro ngo bagerageje kuyizitsa iranga ngo irakataza ibaho habe n'ubu ibindi bitabo byose bagiye bagahindura ubararuha barandika barakubita ariko Bibiliya fuwawe ikapenya n'ubu nyine irahagaze ijwi ry'Imana mene abayumbe basirimze ibitekerezo bizabyiruka mu mutwe wanjye cyane iyo abayumbe basirimze gutya zanumva noguruka buriya bagize gutya baraceza gutya nariko numva bahaye bamzinira mu mutima kubera ihudu
kubera ihuduma kandi si yino si niyo mu Buganda ni ihuduma ya ruguru ino bazabegeranya ibiti ino bazabegeranya inendo bakazegeranya ibitwe mu butaka kibagira uwo mwana izuba ryarabakiye cyane ntibashobora ntibafite izo ngufu abari gusa niyo basaga begeranya gusa imitwe y'inendo gusa bamara bakika gusa bakika ku mujinja cyangwa tukaraba narababwiye mu Buganda ndababwira ngo ndasirimba hano nezegwe ariko aya ngaya aracara n'ibyishimo bya ruguru ibi n'ibyishimo bya ruguru nzantura mbibabwira n'ibyishimo bya ruguru kubera kuko ino zo akitiveho buke ariko cyane cyane ibyishimo bifite ikibanza n'ibyishimo twakuye ruguru n'ubu nibyo bitugize reka mbabwire habe n'ikiza gituma ino rimwe na rimwe basirimba ukumva igisirimba kibaye nka kujya ku mwotsi rimwe ukumva kirasa n'ikibanyuzeho mutamenya uko kigenze biriya si ibindi biraterwa n'ihuduma nkeya hoba hihuduma hakaboneka umutima urinda ihuduma bakarinda ihuduma ni ukuvuga ngo nabo bogira iki bogira inyundo mu mutima bogira inyundo mu mutima nabo bogira boremeye sorry wajami top haleluya Yesu tuzamura icyubahiro cy'Imana dutanga umwanya w'abantu haleluya Yesu haleluya Yesu haleluya Yesu ngo baragenda basha kubwira umwana Pilato baramubwira kandi gabara abategetsi ngo bari bavanzemo ngo n'abafarisayo ngo baramubwira ngo twibutse kuko wamubeshi akiri muzima hari ijambo yavuze wamubeshi akiri muzima yaravuze ngo inyuma ngo y'iminsi 3 nirangira hariya bamuhamze ngo azazuka iryo jambo rizarintera ibitwenge cyane wamubeshi ariko abantu ndiboza bashoshoza wamubeshi kutwili kuloba kutayuvo mukungulo no ni igitangaza gikomeye cyane Yesu ku musaraba bamucomye icumu ngo hari umusirikare ngo wari ufite ijisho ryari rifite ikibazo ngo amaraso arisimbiramo ryajisho ngo riraki hari ibintu byinshi byagaragazaga kuko Yesu ari umwami habe n'ico gihe abantu baba barabirebeye mu ifatwa giwe ariko abantu bakabimenya ariko kubera kuko imitima yabo yari komangatanye cyane batemeraga kuko Yesu ari umwami ntabwo babihaye agaciro ntibabyumvishije habe n'ubu ntibemera kuko Yesu ari umwami barabyumva bikabacaho bakigendera muri za gahunda za kandi ubu nyine tuwaye tujamo ubu ko turaja mu igeragezwa ry'abakirisitu babwira amakuru ko turaja mu igeragezwa ry'abakirisitu habe naho wibwira ngo uri flint uri flippy habe naho wibwira ngo warahunze ngo wenda urahantu oya ni ukuvuga ngo urugamba rurahari ubu nyine dufite urugamba rw'intambara y'itorero y'abanyamwuka w'Imana ni ukuvuga ngo nicyo kintu gihari ndabikubwiza ukuri habe n'ubu abantu ntibemera kuko Yesu ari umwami kubera ko abantu batemera kuko Yesu ari umwami ni ukame wa kiroho n'ukuma si ubundi bwenge nta bundi bwenge n'ukuma n'ukudakunda gusenga n'ukwiyorohereza ahubwo bokumva kuko bogira ikibafasha ahubwo tibaruhe cyane ahubwo bakirukanka mu buryo bwo kugira ngo babone ibibafasha ariko kandi tibakunda gusenga ngo batibuke basenge neza bamenye ikintu n'ikindi kandi inzira y'ijuru tujamwo irashorerwa no gusenga Imana gusa n'ugusenga neza ugapfuka mu gasenga ukamenya icyerekezo cyawe iyo uri kuja iyo utagira ubuzima budatunga Kristo ni ubuzima buba muri mashaka ubuzima budatunga Yesu ni ubuzima buba muri mashaka ngende ngaruke ko ndajahe ngire gutura muri ayo kuko ntuvu
ubuzima budatunga Yesu bufite akaga gakomeye cyane. Ubuzima budatunga Yesu bufite akaga gakomeye. Yesu kumwami n'umukiza. Ngo barabategetse ngo barababwira ngo nimugende ngo murinde igiturava ngo nimugende mukanure. Abaroma bagiraga ngo igisirikare ngo gikanuye cyane, igisirikare gikanuye cyane, ngo baragenda ngo barinda ngo iva, barakanura barinda iva. Ndetse hepfo haravuga ngo bagiye kurinda iva ngo bazana n'ubushishi ngo barahoma ngo barahwanya neza neza, iva neza irarumana, imva irarumana neza neza, imva ubushishi neza, ntihabonetse umukingo taha handi baza baca umuvu oyaye ngo irarumana. Yesu ni igitangaza. Data ni igitangaza. Yesu ni igitangaza. We Yesu ni umwami ni igitangaza. Ariko ngo habaye mu rubungabungo ngo gurukerera abarinzi bari bahari kandi bari bakanuye bari bazi kurinda. Cyari igisirikare cy'Abaroma gikanuye cyane, apana bano bikanga bagapkamagura. Bari abantu bari bazi icyo gukora. Bari Abaroma ngo bari bazi neza kurinda, bari bazi icyo gukora. Yesu ni umwana yarazutse, ayo ni amakuru y'ukuri. Muzi mu bitekerezo ntibabayobye. Yesu ni umwana yarazutse. Mu rubungabungo ngo hamanuka marayika wambaye ngo imyenda yera, yari yambaye ngo imyenda yera. Yaramanutse ngo amanuka n'imbaraga z'umuriro. Zangabo zari zirinze tizamenye guko byagenze, tizamenye abantu bavuze ngo barakanuye, tibamenye guko byagenze. Bagwigi umuntu abaswahili bazava ngo wakanguka kifuti tababwiye ubundi ngo ngo se bibaye gute tube maso hari ikibaye umurindi twumvishije umurindi. Ingabo zizazivuga ngo twumvi bazamumvisha amatwi bakumvisha n'umutima. Ingabo zikanuye hari habonetse n'izimenti isa nkaho tube maso sinzi gihugunye hari yahije. Ingabo mubwira abantu siko byagenze. Yaramanutse gutyo tababwiye ubundi ngo komera bitara hejuru tayari. Imva ngo irangaye, abarinzi bazavuga ngo irarangaye ngo magingaya, ngo irarangaye ngo magingaya. Niyo mvuga nzo numva ku kantu no kwamamira kubera ukuntu nkunda Yesu. Yesu yarazutse. Ababyeyi bagira babazi cyane umurubungabungo ngo ba Mariya ngo Magadarena ngo na Mariya wundi. Ababyeyi bagira imbabazi ngo bama baziraha ngo bahaye Yesu ngo bari barakoranye nawe ngo bagendana nawe cyane, ngo bari baragize akangonongono ku mutima, bari bafite umubabaro ukomeye. Baraza speed ngo baza kuhagera ngo basangaho marayika. Arababwira ngo ase muza makuru ndabizi kuko Yesu ari we mushaka, yazutse tari hano, nimurebe nimugende murebe yazutse tari hano. Yesu wa wundi biga yazagavuga yo tiyishe gahunda. Babandi bamukubise imikoba baramubwira bweza yazutse ntakiri hano, nimugende namwe murebe. Ngo baracunguriye ngo bararebe, ngo bacunguriye guki ngo babona ngo imyenda ngo yarazingazingiye. Arababwira ngo mwebwe mweze mureke gutindisha umwanya hano. Yavuze ngo
imva y'amaguru mu musange igoriraya, naho niho musubira kandi kumubonera. Ariko iwe yazutse tariha. Nababwiye ngo turavuga Yesu wacu k'igitangaza. Bene data, mureke twizere Yesu umwami, tuve mu yandi yose, twizere Yesu data k'igitangaza. Yarapfuye arongera kandi arazuka, ariho ni muzima. Ijambo ry'Imana ritubaza. Haleluya. Ya masaha y'abashitsi yataracyahari, kubera kuko agihari kandi namubwiye ngo agabane na bagenzi be cyangwa bayakoresha uko bashaka. Rero kuba dufite umushitsi uvuye muri Amerika, reka tumwumve nawe ikiri ku mutima, nimba turamusa, nimba tanga haleluya, nimba ari indirimbo ikiri ku mutima mwene data. Karibu.